ربهم فهم خافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرسول حق القرية إذ جاءهم بأسنا أرسلنا إليه والليل فكذبوهما فعززنا بثالث فاضطروا إليه يستأذن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون اللهم نحن خالقنا رازقنا مولانا من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى جماعة الحاضر بحرمة سيد المرسل بحرمة سورة طه وياسين الفاتحة بسم الله خود تعالى يعفو كت مجر رسبي سروي داري كت بتوم مسلمان صون درجة ظلام جي حليم مسلمان قنش سبعيبي خود تعالى جرازي بين ما براتي ودابي ايدو حتى يجي الشيخ زاكر يقول شيخي من بابو بلا نبري ما اف شيخي ما بتن ولي انسان قام جرازي بخود تعالى جرازي بتن ظلام يقول سبعي بزيد دفهت حياه هبي بنزلي ام بيش نيف ايرو انساني ايرو ده بنزلي امام عثمان حياه يولي عجايب ليبي يعني عالم بي سبحي بي للناس تخلي حتى تبرزنا كت زيزي الناس تخلي هر كثيرا. Ben burada özellikle şehit Şeyh Bahattin Sevinek'in şehadet yıl dönümünü tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim rahmet eylesin, şehadetini kabul etsin. Bizleri de bir ak yüzle onlara kavuştursun. Ben şehit Şeyh Bahattin Sevinek'in sadece 2 tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yani şahit olduğum kadarıyla ve bildiğim kadarıyla onun hayatında böyle ön plana çıkan 2 tane özelliği. Özellikle şehit Şeyh Bahattin Sevinek namazlarında çok titiz olan, namazlarında dakik olan, yani her nerede olursa olsun namazlarını cemaatle kılmaya çalışan bir şahsiyetti. Bu konuya çok önem verirdi. Yani bir yolculuğa çıktığından da yani namazını cemaatle kılmak için birisini bekleyip ya da birisini özellikle çağırıp namazını cemaatle kılmaya dikkat ederdi. Diğer ikinci bir özelliği ise yardımseverliğiydi. Yani bu yardımseverliği ön plandaydı. Bunu yaparken de şu hadisi şerifi dikkate alarak bu yardımlarını yapıyordu. Yani sağ elini verinip sol elin duymadığı bir şekilde bu yardımlarını yapıyordu. Allah razı olsun. Özellikle bu 2 özelliğiyle yani ön plandaydı. Yardımseverliği, ahlakı, yumuşak huyluluğu ve özellikle ticaretinden de yani verdiği sözünde duran bir kişiliğe sahipti. Bu konuları özellikle dikkat ederdi. Tekrar şehadet yıl dönümünde Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. Şeyh Bahattin insanı takva bir Xwedê razı be. Belki 8 sala meydun ast ki cem hevdud may akrabatiya ma ve belki tenebile böyle baba pirema sofi miridim wa bin. Şeyh Bahattin insanı zida halim bi, zida şafihid bi. إنسان حيوي جالك سبعي الحياة خذوي هزات وزمان بي هنگام فتحات هزات وزمان لشغباني جياردما فقير رجي جالك فداكار بي احتاجي إنسان بيتاني تزارا يشتي كثيرة تنبي ميجي حمي جماعات بي مال نهاية مزجر تيجي مالي بيرنا جماعات بيا عبادات خانا كرن هم شهادة في شيء بي هي سيدا هي شغباني شيء نبي يجي جماعات المش كربي ونيوغا شهيد بربي حتى پیرجنبراویش زاروگی مرا گویی بی پیش شهادت نگلگیجی گویی بیاز دزمیش گیرن امجار دی هنوز خورا سنت بکی و هن عبادت کیش خورا دعا کین پشتی وی نگلگی شهید بربی شیخ بادین هم مرافعاتی هم زاوای شیخ زکی بی شیخ زکی زاوایی بی جبرو قاسی زیده نزیک بنا عبدالرحبی هم زیده وی آیله گیبی شیخ بادین تقوا بی سانی قنچ خودش راضی به اخلاص لی بی yardım da medrese, yardım da fakira, insanı acib takva bi Xwedê razı be hayata Xwedê te pirsî neki naş daxilî. Ew qayaştî wî belkî çend saxlaş ma master jî bî lê belê ew weqa fêtû bî weqa halî bî
تجا تشتي ولي ناكر كي حوالی پیر حسب همین کجی راضی بی شیخبانی خدا تعالی عفو بکه و دیاردم خویا فقیرا یا مزگفتا یا فقایا اورنجیا تجا کی ماینات تشتلی اوگا خدا و زاروی خورا وی برابین نه ولی بابیتین نت کر وی ارقداشین هفدو بی خدا تعالی مبد خاطر قنجه خو و حتی شهادت تاوی ساعتا سونجی انسان پیشی هنگی ولی دروجه هفدو دید زیده کیفانه بین موره ولی حوالی خود دوست خوی کمن کنگی کوی بدید یا جی نابوری انسانی که بشاش بی خود جی راضی به ما بیجه اف نزیکایی 45 ساله عمل ما چو 45 ساله ولی من ناست کرد ام کچکو بی ام هفره بی انسانی گلک تقوا بی